Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu epizodu naše emisije Van kadra. Kao što možete vidjeti, dalje smo u ovom prazničnom, blagdanskom raspoloženju i u današnjoj epizodi ugostit ćemo Damjanu Golužu, trenericu, između ostalog ženu koja je itekako upoznata sa svijetom ženskog nogometa, posebice kroz one mlađe kategorije. Damjana, dobrodošla u još jednu našu emisiju. Hvala vam i hvala na pozivu. Družimo se ponovno nekih, pa rekla bih otprilike mjesec ili dva maksimalno od onog našeg posljednjeg razgovora i baš bih s tim i htjela otvoriti ovaj uvodni dio emisije, jer tada smo pričali o pripremama za prvi memorijalni turnir Miroslav Ćiro Blažević. Sad je već on polako iza nas, slegli su se dojmovi. Kako si zadovoljna sa prvim izdanjem? Pa mogu reći da smo svi zadovoljni jer prošlo je zapravo više i od očekivanog. Onako, stvarno je bila i odlična atmosfera i sve malo nas vrijeme nije poslužilo, ali stvarno sve ostalo, evo, možemo reći da smo prezadovoljni s obzirom da je bilo prvo izdanje turnira, tako da veselimo se zapravo i novom i sljedećem turniru koji će biti za nešto manje od godinu dana. Koliko je ekipa na kraju sudjelovalo na turniru? Sudjelovalo je 24 ekipe i Dinamo je zasluženo odnio titulu prvaka. Znači, prvo izdanje osvaja Dinamo, a veselimo se već idućem, kao što si rekla. Ja se veselim jednom malom segmentu kojeg mi imamo u ovim našim emisijama ponekad, a to je da daš ruke doslovno što se tiče pripreme današnjeg jela. Pa samo mi dozvoli da iskopam nešto za tebe. Pripremili jesi iz kuhinje, kaže treba pomoć, pa evo, omogući nam jelo svojim kulinarskim sposobnostima. Jesi sigurni da je došlo u prave ruke? Apsolutno. Vjerujem ti u tvoje, kako se kaže, sposobnosti i vjerujem da ćeš ti dobro odraditi svoj dio posla. Možeš slobodno krenuti, jer ako ti ne kreneš, nećemo imati šta jest. Mislim da nećemo imati šta jest. Ja ne znam ovo držati. Uvjerena sam da ćeš ti super to odraditi. Evo vidiš da ide. Ja sa nožićem radim. Ako želiš, možeš i s nožićem, ako ti je lakše, slobodno. Jer... Mama će biti Da, ja ću ti pomoći, evo, ako šta slučajno završi van ove zdjele, mama će biti ponosna. To si dobro rekla, vidiš da ti ide super. Nema nikakvog problema, ja ti kažem, ovim tempom mi imamo hranu jako brzo. Krompir ne valja, onda evo, dozvoljavamo ti da ostaviš tu. Smislit ćemo već nešto. Malo drugačiji prilog ćemo ukomponirati. Može, odlično. Ne moraš se sekirati. Ako ne znam šta dolazi kao jelo, ali snaći će se naša ekipa u kuhinji. Sigurna sam da hoće. Da, a to bez premca. Generalno gledajući, ovo doba godine je ono u kojem se polako sažima sve ono što se napravilo sad konkretno u 2025. Imali smo prilike već puno onih lijepih stvari kroz ovu godinu istaknuti, recimo i turnir kojeg smo spomenuli ranije. Što je iz ove godine neki highlight kojeg bi izdvojila sad ovako na kraju, evo, krajem prosinca, skoro u trenutku snimanja? Pa evo, u principu, na puno toga smo onako i ponosni, nekako mi je teško izdvojiti, ali što se tiče curica, svakako bi izdvojila muške turnire koji su osvojeni, a što se tiče dječaka, opet to su neki međunarodni turniri i to zajedništvo koje nas krasi, stvarno velika brojka djece u našem klubu, tako da evo, na to sam baš onako izuzetno i ponosna i nekako evo, mislim da je to i najvažnije, da smo tu svi zajedno i da ta brojka raste i da smo zapravo jedna velika obitelj postali. Sad, za one koji možda nisu slušali taj naš prvi intervju, odnosno nisu imali prilike naletjeti na njega, objasni nam malo i svoju priču vezanu uz ne samo ženske kategorije, već i muške. Pa, u principu, moj neki put ovdje je počeo prije 10 godina i zapravo smo se prvo bazirali na žensku akademiju i ta akademija je otvorena i naravno krenuli smo u tu priču, bilo je teško, ali svakako, kažem, krenulo je onako lijepo. Treba je popriličan veliki onako, ajmo reći, period da se skupi veliki broj djevojčica, ali evo na kraju to smo isto stvarno ostvarili. Što se tiče nekih drugih stvari, nakon, ajmo reći, godinu dvije, krenulo je taj moj put neki u muškom nogometu. Doduše bila sam sa mlađim dobnim kategorijama, ali nisam bila sa starim dečkićima tipa od 10 godina. Tako da evo, sad sam u tom nekakvom trenutno periodu gdje treniram limače i evo, trenutno mi je to onako izazovno i stvarno se osjećam super s njima. Kako bi te, recimo, u 2-3 riječi opisali limači? Da čujem. Teško je uvijek. Stroga, pravedna i možda evo
zabavna. Znači može se sve Može troje se. istovremeno, evo, da se zna. Kad se radi se, ali kad imamo vremena za druženje i to za stvarno šalu. onda onako veselo i zabavno. E sad, kad si sama spomenula taj segment ženskog nogometa, nešto je što svjedočimo posebno tom nekom recentnom periodu posljednjih nekoliko sezona, nešto što raste kroz sve kategorije, pa tako i kroz ove najmlađe. I znam da si sama dio velikog, na neki način, poguranca i otvaranja novih klubova koji sada imaju te mlađe dobne skupine kroz ženske kategorije. Pričala malo o tom. Pa evo, s obzirom da smo nekako začetnici tog ženskog nogometa što se tiče mlađih kategorija, došli smo na ideju da, kad je krenula zapravo Liga Zagrebačkog nogometnog saveza, da okupimo ipak malo veći broj djevojčica, da bude i njima zanimljivije, veći broj utakmica. Tako da evo, tu smo nekako pomogli NK Bubamari da pokrenemo djevojčice. I evo sad već 3 godine su i one u pogonu. Ove sezone smo, zapravo prošle, prije godinu dana smo trener Marko i ja pokrenuli na Inkeru djevojčice. Doduše on većinom je puno toga napravio, obzirom da je s tog dijela grada, ali evo svakako smo isto velik broj djevojčica sa našeg dijela grada, odnosno sa istoka, prebacili i u Zaprešić, obzirom da smo tamo pokrenuli pionirke i kadetkinje i s njima smo ušli u prvu HNL, tako da evo i to je isto jedna velika stvar, tako da smo se nekako raspodijelili po Zagrebu i evo omogućili zapravo malo više djevojčica da mogu trenirati nogomet i da se mogu baviti sa nogometom. Znači, hrpa posla, hrpa kategorija, natjecanja, svega. Tako je, da. Stvarno je poprilično pun raspored, ali evo, nisam sama u tome. Stvarno imam i trenere koji mi pomažu i koji su u tome 100%, tako da evo, uz njih mi je i lakše i svakako bolje. A nama će biti lakše i bolje malo sad napraviti pauzu, jer Slažem koliko mogu ovako krajičkom oka vidjeti, hrana je spremna, pa što kažeš da se prebacimo? Može, meni miriši, tako da Je. svakako možemo. Da, apsolutno. Onda idemo vidjeti što su nam spremni. Može, odlično. Damjana, blagdansko vrijeme je, tako da i blagdansko jelo, reklo bi se, ispred nas. Meni najdraže. Eto ga, sad bih rekla ko da smo znali, ali možda smo imali malu dojavu, nikad ne znaš. Eto. Možda smo posegnuli za insajderskim informacijama. Nikad neću saznat. Da, nikad nećeš saznat, ali saznaćeš kakvog je okusa, tako da slobodno kreni jest, pa ćeš mi Može. i potvrditi koliko je dobra hrana u pitanju. za Hvala glavno ti, jelo. dobar tek. Dobar tek i tebi. Hvala. I pustit ću te zapravo prvo da malo pojedeš, pa ćemo onda dalje o svim relevantnim temama kako to obično biva. Čak sam ti dala, vidiš, da prvo jedeš, a onda da pričamo. Ne, krompir je ispao odličan, čini mi se, tako da uvertira u Fenomenalno. sami dio ručka, tako da, evo. Mislim da je meni došao onaj tvoj dio, što si onako Jel? lijepo izrezao. Zezam se, ne, super je, šalu na stranu. Meni je odlično. Od 1 do 10, 10. jako visoko, ali kad dolazi od osobe koje je to najdraža hrana, onda znamo koliko težinu I hrana ima. i vrijeme. I hrana i vrijeme, Tako da. je. Sve se spojilo u jedno. Meni je odlično. E sad kad smo te dobro najeli, možemo malo detaljnije o tome kako, mislim, mora neki red postojati, jel tako? Slažem Neki se. redoslijed je i stoji. Kako i zašto baš u nogometu? Kako to da si se odlučila baš koračati ovim sportskim putem? Pa dobro pitanje. Jer inače imamo i cure koji su igrale prije pa su se onda odlučile na trenerski poziv, ali recimo evo, kod tebe je zanimljivo da to nije bio slučaj, Da. ne da nije uopće, ali ne na toj nekoj razini. Tako, mislim, nisam ga trenirala, da bi sad rekla ono, to je to, ja bi se bavila s nogometom cijeli život, ali eto, možda nekako brat je bio poveznica koji je bio u nogometu, a ja sam bila ta koja je bila na svim utakmicama, aktivnostima, nekako sam ga pratila u tome svemu i evo, kad sam došla na fakultet, otvorilo se zapravo radno mjesto u tadašnjoj školi nogometa Maksimir i prihvatila sam ga i nekako mi je to bilo izazovno, rekao, ajde, kao u nogometu sam bila, ali ne opet toliko kao i brata. I rekao, možda bi bilo super i na kraju, evo, još uvijek sam tu. Što bi rekli neki, ostalo je povijest. Tako je, da. Evo, rekla si da ti je to bilo izazovno. Što je, ako moraš samo jednu stvar izdvojiti, onako najizazovnija stvar koja te dočekala na ovom putu? Pa otkloniti predrasude roditeljima da to nije muški sport. I to je onako stvarno najizazovnija stvar bila. I mislim da smo na dobrom putu s obzirom na veliku brojku curica u našem klubu, ali mislim da svakako još trebamo raditi na tome. Ne samo mi, nego općenito cijela Hrvatska, da se ipak to malo nekako još digne na višu razinu. I sad da onako još oslikamo dodatno, s koliko curica si recimo krenula, a koliko ih imaš sad u klubu? Pa,
bilo je par curica na prvom treningu, odnosno bilo ih je 10-ak jer su to bile manje više i sestre dječaka koji su trenirali i slično, ali zapravo popriličan, pa ajmo reći nekakvih par mjeseci, trenirala sam onak sa 3-4 djevojčice, pa jedna se razboli pa ne dođe na trening, pa jedna se ispiše, druga se upiše i to je trajalo par mjeseci, ali onda onako, mogu reći nakon pola godine da je stvarno krenula brojka onako na nekakvom super i odličnom putu, onak dizala se i ajmo reći nakon nekakvih godinu dana bilo je tu 20-ak djevojčica i stvarno je bilo puno ljepše i raditi i nekako evo stvarno svaki trening je stizala nova djevojčica, tako da evo sad smo došli do brojke od 100 djevojčica. Malo to varira, ovisno je li je toplije ili hladno vrijeme, ali evo brojka od 100 djevojčica je trenutno tu. I što je najviše kumovalo toj uzlaznoj putanji? Koji segment bi izdvojila kao nešto što je doprinijelo takvom rastu? Pa ovako, znači u tom samom početku stvarno smo imali par djevojčica koje su imale veliku kvalitetu i priključili smo ih muškim kategorijama i gdje god bi se pojavili uvijek bi u našoj ekipi bila djevojčica. Ostale curice koje su došle gledati utakmicu braće, ne znam, negdje gdje smo se pojavili ili roditelji gdje su vidjeli, nekako im je to bilo stvarno super. I onda su znali pitati, pa dobro primati djevojčice, svašta nešto. I evo, stvarno je tu krenula onako velika brojka. Kažem, a i opet imali smo tu kvalitetu da stvarno su pokazale te curice na utakmicama puno toga i evo, mislim da je to nekako isto jako važna stvar bila. I sad kad kažemo pokazale su puno toga, bilo je turnira koje su baš vaše cure osvajale u muškoj kategoriji. Da. Mislim, mi smo igrali razne lige muške, igrali smo i turnire. U početku nije bilo zapravo liga za djevojčice i onda smo razmišljali što bi mogli napraviti, a opet da ih uvedemo u sustav natjecanja i slično. I tako da evo, ispalo je to da ćemo prijaviti ligu, mušku ligu, odnosno curicu mušku kategoriju. I evo, kažem, to je početak onako jako zanimljiv jer bio je zapravo izazovan jer smo stvarno bile onako, nije bio impresivan početak, ali evo kasnije nakon par mjeseci stvarno curice su počele osvajati i muške turnire i muške lige, tako da onda nam stvarno nije bilo kraja. Stvarno svim tim aktivnostima, tako da evo, s tim smo zapravo jako sretni i ponosni. Kako je uopće koncipirana recimo vaš raspored natjecanja? Jer lige si spomenula kroz neke kategorije da ste uspjeli izboriti, ali i ti turniri su naravno neizostavan. A evo sada evo novost u našem savezu je ta da je postala, zapravo započeli smo sa ligom mlađih djevojčica, inače su bile samo lige za starije djevojčice, zadnjih par godina, odnosno 4 godine. I evo sad trenutno imamo 3 kategorije u službenom natjecanju Zagrebačkog nogometnog saveza, ali mimo toga mi smo još prijavile curice u, ajmo reći, lige koje se odigravaju van saveza, odnosno ajmo reći lige za rekreaciju, otvorene škole i slično. Tako da evo tamo smo isto prijavili djevojčice da sve stvarno mogu imati utakmice jer znamo da se tome vesele i da sve jedva čekaju. Tako da evo igramo i te lige, kažem, sa muškim kategorijama. Bilo je nekih međunarodnih turnira, naravno, kako to obično biva kroz sve sportove, tako i u nogometu. Tako je. Bilo je dakle i muških međunarodnih turnira i ženskih, ali evo stvarno vučice, kako ih od milja volimo zvati, stvarno su pokazale sve kvalitete koje imaju i rasturile i u jednom i u drugom segmentu, tako da evo, stvarno impresivan zapravo broj i turnira i kažem utakmica i svega. Obišli smo sve i svašta, koliko zapravo nam dozvoljava taj ženski nogomet, šta god da je bilo ponuđeno, stvarno smo išli i evo kažem i trener Marko koji mi stvarno pomaže najviše sa starim djevojčicama, ja sam više nekako u mlađim tim se kategorijama pronašla, malo smo se podijelili što se tiče aktivnosti, ali evo šta god da vidimo, gdje god dobijemo pozivnicu stvarno idemo i evo pokušamo stvarno odvesti curice na što veći broj aktivnosti, da ju poznaju i vide kako se negdje dalje radi i zapravo su stekle jako puno prijateljstva na tim turnirima. A pozivnicu za sudjelovanje na neki način, recimo i kroz onu ambasadorsku ulogu, dobili su brojni poznati svijeta nogometa, evo baš i izbornik Zlatko Dalić koji je bio ambasador turnira. Tako, on je bio ambasador našeg turnira, tako da evo, jako velik broj poznatih je bio i stvarno je oduševljenje onako bilo sa svih strana i dobili smo jako velike pohvale, tako da evo, to nam je onako vjetar u leđa za sljedeći turnir. Apsolutno, a vrijeme je za sljedeće jelo, jesi spremna? Jesam. Će se naći mjesta za 10. Malo hoće. Nešto ćemo izmisliti. Vladimire, jesu li spremni? I za sami kraj, šećer na kraju i to doslovno. Da. Šećer na kraju.
nešto za što ćemo naći mjesta. Mhm. Slažeš se? Slažem se. Da, jer imala sam prilike već probati ovo, nekoliko puta nam je dolazilo kao desert i pa čak i jedna od prijašnjih epizoda, ljudi ne da su tražili repete, nego su se i sami odjavljivali iz emisije. Koliko miriši, vjerujem da će tako biti sada. Je, tako da... vuče, znaš, Da, hoće da. to na ovaj miris i ako su insajderske informacije dobre, više si od slatkog nego od slanog. Tako je. I što se tiče Slatko pripreme. obožavam. Mhm. I slatko obožavam i praviti i jesti. Za kuhanje baš nisam, ali za pečenje. Znači, to je Tako. go to. Zato kažem ti, s krompirom baš i nije bilo Vidiš, mi smo onda trebali obrnuti priču pa krenuti od deserta i dati ti nešto slatko da radiš pa da se to peče dok Da, mi tu informaciju jedemo. vam niko nije dao, a vidiš, trebali smo to. Da, trebali smo. I završiti sa juhom. Sve naopako, Da. ali imalo bi smisla u ovom kontekstu kad se zna pozadina priče. Od slatkog šta najbolje spremaš? Evo, s obzirom da sad ide božićno vrijeme, obožavam sve slastice praviti. Znači, stvarno, kolače, obzirom da sam ja iz Slavonije, kod nas je poznato da mora biti barem 10 vrsta kolača za Božić. Kako drugačije? Tako da, evo ga, šta god da treba, tu sam prva, tako da, onako, duple smjese uvijek. Znači, idući put kad budeš gošća u emisiji, nešto slatko Može. radimo. Šta god da treba, pišite, pravimo i moramo se onda zasladiti, tako da nema druge. Vladek javlja kuhinji da imamo dodatnu snagu ako će zatrebat, ali definitivno u ovom periodu blagdana i svega svaka pomoć dobro dođe po pitanju Tako je. posla. I... Da, s obzirom da su to onako i sitni kolačići i svašta nešto, tako da uvijek treba pomoći, ali gle, kasnije kad pojedeš, srce na mjestu. Da, srce na mjestu, apsolutno. Da. Koji desert je onako iz, recimo, perioda djetinjstva ostao kao najdraži? Je li to poklapa se s ovim koji je danas isto favorit? Obožavam ovo, ali kod nas je onako Mađarica bila nekako broj 1 koja se radila. I torta, ako su u pitanju torte, Jaffa torta. Ne znam zašto, ali to smo uvijek imali za rođendan. To je bila go to. Tako je, da. Ali mama je uvijek spremala i ovakve stvari, obožavala. Mislim, zapravo sve smo slatko obožavali, tako da evo, stvarno se radujem probati. Dobro, onda navali, da te hvala ne ti. zadržavamo. Da ocijeniš i desert, odnosno ovaj naš završni dio druženja. Može. Mislim da, s obzirom kažem kako miriši, vjerujem da je i jako ukusan. Evo, vjeruj mi na riječ, ljudi su se odjavljivali prije vremena sami, samo da krenu jesti. Ja bi se isto odjavila. I Etnopark Zagreb za sami kraj sprema štrudlu koja je, pa pogledajmo samo ispred tebe. Bombastična. Će nam biti jasno kakva je. Čisto da ne bi bilo zabune, ja sam se stvarno prejela, tako da je to razlog zašto kod mene ima još nešto na tanjuru. Dobro, pošće se i tvoje. Ja nisam ni sumnjala u tebe, znala sam da zovem pravu osobu za ovu emisiju. Eto. Apsolutno. Za sami kraj, kako je godina na izmaku, nekako je na neki način logično postaviti to pitanje nakon sažetka 2025. pogled na 2026. za sami kraj. Što si želiš u idućoj godini? Joj, želim uživati u tome što radim i stvarno posao sam izabrala onako, valjda mislim da nisam bolje mogla od ovoga. Uživam, lijepo mi je, s djecom sam, stvarno evo, želim i dalje da mi je tako onako, sve po PS-u. U principu da smo svi sretni, zadovoljni, zdravi, tako da evo, to se to slažem je s tobom. najvažnije. Ostalo će doći, definitivno. Tako Damjana, hvala što si se odazvala našem pozivu, što si nam stigla ovdje u Etnopark Zagreb, što si nam pomogla i pojesti, između ostalog dala malo ruke i u kuhinji, ali ne doslovno u kuhinji, nego ovdje malo, nek se nađe i to. Tako da se veselim nekoj idućoj prilici kad ćemo te ugostiti. Hvala i hvala još jednom na pozivu. Ovo je 3. put da se družimo, ali ja vas sad moram pozdraviti jer ja idem po još štrudle. Ti se nisi šalila. Dobro, okej. Vidimo se, uživajte i čao. Ćao. Uzmi i snimatelj.